Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Mohamaya constituency arlo KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ari Dengpen Custom Hearing Service Center Longthomadim Kangpupon Thereni phai crazy arni EM Lunsing Teron Kachipaduk Penajok Longthomadim along Rataphan KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ari Dengpen Sai Hemkimi Ingpupon Ketengsi Mohamaya constituency ke parlo Jongthong PS along Bangso Custom Hearing Service Center Cluster Ingpupon Lapen Virvar Rongthubong along Lapen Matikhola Polling Station arlo along Ingpupon Lapen aphitu Borgonga Polling Station ke parlo Teke Rong Piarong along Sitami Jala Jivan Mission Scheme Pen PHE Sitami Ingpupon Labangso along Pacheton Dunpen BJP aphan ke kroi ada datumpan Nudeng Tami Ronpon Bangso Kangpupon along Hawar Kehat MLA Dorsing Ronghang Dipu MLA Bidya Singh Ingleng KARBI ANGLONG Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Inghi EM Khonsing Rongpi Mohamaya Constituency EM Lunsing Teron EM Mongol Singh Timung EM Omor Singh Tiso MSc Ram Singh Timung MSc Rina Terangpi Mohamaya Constituency VDC Chairman Rajesh Teron Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Teron Lapen Penangan BJP along Klembang Atum Chetongdun Hawar Kehat Pen Sivoram Kro Dong Mukak Pen Bisnu Terang KARBI ANGLONG News SDC asong ben APHLC me phujai kathar aphat lamboi kipipon Pinpur pon me jai kathar ben nini ni thoma prang APHLC asa hemkang pu ponalong kaningje pon ASDC ke amen chotlo latum ke a hisab avelo pula pen ASDC asong ke JCCPA ke isi NGO son lopusi kathar asang ho pen ningje pon Ajha tumbangnya non ke matpen lo sharing po ASDC tu man sharing ji pulo mat ke ASDC ta non ga vitu det lo la tum ke congress pen la pehala JCCPA po tum non ke ASDC pu ga videt lo gente JCCPA po sigitu ay JCCPA ke ala ke political party ta gali ala ke ko pulo sharing po hala tum pen la lo ni tu ma tha bisu se hala ke NGO pinake NGO tu lage haidet lo te ko pile ne ke chewar duni ko po na thulo te thampo ekhe lage Lason dumengi itum ke sharing Lasi alang liphan Chondrokanto terang ahin pen lason kaningje apot ningkang samse chepaklang pon Regional apartiang bong cheton telo te komat ne asong atum ali nangcho endunji puta ningje pon Lapen je ai katharsi BJP agent pusi arbok ponthu ideological mayutan pamiru Apranga kan ta SSDC lo kilometer no kaju ke katun to pilo sta SSDC ideology pamiru no সংগ্রামী সত্তা পায় এসএসএ সংগ্রামী সত্তা তো কোনোবা শেষ কৰিব পাৰিছে নেকি পৰা নাই মানুহ কম হ'ব পাৰে কিন্তু এই সত্তা কিন্তু আমি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ আৰু আগন্তুক অনাগত দিনবোৰত আহিব লগা দিনবোৰত বিভিন্ন জাতি সংগঠন গৈ পেলাই আমি এটা শক্তি এটা আমি এটা সংগ্ৰামী এটা লৈ যাবৰ কাৰণে আমি এটা মনস্থ কৰিছোঁ চিন্তা কৰিছোঁ Lalu sebenarnya pada nanti masih bangke pemamil aku sama ini itu sama hati. Ini itu KARBI ANGLONG KARBI akhir pancing honpik election rem ke high labang agenda kali. High itu mesin apa bangke? Tebo kita ini itu bangke KARBI ANGLONG arat KARBI akhir pancing cinghon KARBI ANGLONG ini cinghon laswa jadi ini bangke ini itu harjat itu cik. Regional political party yang ngomong sih cerhong lo pulau tahu telah bangke. Tapi lo pulau mampu piala itu kok. Kita normal bagaimana tu pola ASDC ka belo ke la pusat ke ASDC meeting bisna tu bom lo kita amtam all political party meeting na andun kadun andun nasi kaddo wela bangke motivated isi pulo itu mode ate ASDC bangke registered political party taran tu registered element isi kado kapre masih NGO pulo alam tu NGO kali man political party ke jibo itu NGO sih function bom Lasila hai bangke jasemet non lang nak kalau mulai esas pamel lo pulau tahun ini kita teglong bangke lahan lo la bangke alam itu ini dati la bangke jonghel alam ini cidip kita me jonghel ni kali kita bangke BJP ai agent saja le bangke lembo ali kata kita ni tu ke program body lo kalau sah profil bangke akapre masih kipihan body lo alam jipu kita thai conscious orang conscious ni pulang ni Setelah bangke political profit lo pulau kita dalam kasih non kewan je election bangke ini tu pulau bangke straight fight BJP versus opposition labas ini tu ni ham
Kasi Congress padali tum cingkipan bot bom. Kapre tum cingkipan bot i mo straight fight BJP na kaya kira. Talang liya bangke claim na ngalong tin ta mala mislead lo. ASC pen APLC ke isbiar lo ke bangi noi ko. So that practically lo mangabe. Wrong sorry tum tang da wrong sa kun tum na report. Cingrum relang ma. Bisin tum bangla khusun na than ko. Choi na tum hanang tum te da la program long ke ko ko. La so se ang tum mangi conspiracy si ko. Jadi so bangke pini bangke thanda ko bangke top teri la bangke ruling party ya ejana so se ang tum bangke alle ki piji na se ang tum bangke boti mo. Niphai kep arni Sarupathar constituency ke parlo Paklangso Lakha isi open state chalong APHLC atumpet mass joining amai ke paman pon Bangso mass joining amai along BJP Congress ASDC party atumpen ke ongdong arad atum APHLC along chepa ogdon rinti APHLC party aphan ningkethe lapen ningkang samke doko ka joksi pini APHLC party along chepa ogdonang koklopusi akapreka party pen ningje pon lapen ke kewang jilang arni sitami laan sose arat amoluk chepa ogdon thulang puta ningje pon non kewang ji MSC kilik apora hut APHLC party pen Sarupathar constituency along pen ake hai bapuram terang aphan kacho toidunji aphan sitami ake hai jai kathar pen pherang kya thengno lamjai pon Lapen APHLC party atum hai pami vekji lapen bukajan diopania long sitami ke hai det jiaphan angring do pusi pherangke karjo ahut thanpa chini pon Samson Teron APHLC bukajan LAC meipu pen charipo namayalong alohi sarpo aman pen kache tongdun APHLC meipu jai kathar Ritakram sapia tumpen chenglok kaprek aparti klempang phubang philapen ke thekiding rongasar lapen ke ongdung hawar amunogatum chetongdun Bangso mass joining program along kaprek aparti pen Kachipa ogdon laki kadu kawi bang pharo pho sosi amuluk APHLC along chengbe don lapen mesen pen bang somai pachun po nang dun tu at lo la puya pinige ade Sarupathar la dake ni tum Sarupathar kache danun po lapen kache danun jita ni tum la alangli bapuram terang ake hai phansi parjab dun det ta thek lo no matke ni li parjab dun det lu puke puno dak lo athema election hala bang nang lele lang code of conduct nang lele ako pine case da dolang nitum kache dandun isia case dolang la posi pu det lo pinia mat case ta lang li final la son lo la so bos du son nido super state puke eson bang ke hala state ke hang dun alam panding jelong le det nang pu amar si super state pu nang pukloi le he amar hala karjudun tum ta ko arjudun tu thek det lo kadi lamat ingnek dun choi la pen hala ison bangke kar mikir okora po hala so lambang la so minister chief minister ta ning dover lang rokom la sila 1971 aning kaning JP ne karbi atom phan thero son pekanji pu kaning je pu pi ne alang tu ning do rokom la si karbia leader tong bongke ningje tami pusga matha la si alang li lai hoi lam kaning ge thap thanga leve lake padu along nilitum SDC lapian KNC asong testamen nilitum laswa kiba APSRC long kijoyan dun kelalo mane nilitum same APSRC long joyan dun pen anso se muluk padu dun pen te non election banke mane APSRC phan pahai lo punte nilitum tare zonel lo nilitum ta council long cari dunong ko dudunong ko la BP phan nilitum perem nang ko la sola ma puthaksi nilitum la SDC atum sitame kense tum sitame nilitum la APSRC phan ningkang sampean ajoini sipini nilitum mas joining nilitum join du lo la si alam bang nilitum tamil anthanu thekelo ningkang sam alam thepen ajoini mate ningi thepen ajoini nilitum pini la alang litum la APSRC along nilitum la SDC pen join du lo lanya lo ningi hen pen MLA Dorsing Rong Hang Lapen KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Raju Tiswatum Chelangsi Korkanthi constituency along Prek Jam Sai Hem Kimi Kangpupon Samilang Solong Soil Conservation Lapen Handloom and Textile Sai Hem MLA Dorsing Rong Hang Ari Dengpen Kangpupon Lapen Model Anganwari Center Kimi Kikim Ponjia Phan Pok Et Be Lapen Samtaro Lapen Inglong Sabor Along Long Eki Sompon Pinpur me Samilang Solong Soil Conservation Asai Hem Kedamtang Penang Ananingkan Aprang Dulu Bonta ahut isi asap kasik sak kedoko kajoksi bangso sai hem longri thipia longsi pondetlu
Bon tanon puthot Raju tiswa hin pen bor iponsi puthot samilang solong sai hem kimi kimrang ponsi ingpu ponlu. Bangso sai hem chokomaratum amit hanga sai cheklem pangcheng ponlu. Handloom and textile sai hem sitami korkanthi ara mate jasemet samilang so arata phan kiwan piapot samilang so arata tum Raju tiswa phan kachuru pajirpon. Sonsi model Anganwari center ahem kikim ponji aphan pura pok edbe samtaro lapen inglong sabor along long e somponlu. Samilang sopen long ba morning ti KARBI ANGLONG News. Hamren Police Station along child trafficking awareness amai kangnipon. Nijang KARBI ANGLONG Hamren Police Station along VDP atum patir piponsi child trafficking amai kepadupon. KARBI ANGLONG along nona huda kaike trafficker atum doo lasi rong rob along ta api apotum ta lahai alam kachinisi keme lapen ke anutin ta kachinisi keme lapen ke kacherok tok doji aphan border chairman Richardson Hansepen thanpon labang somai along ongdung avidp klembang phuatum chetong dun Hamren pen borson tisu KARBI ANGLONG News. Police station angka BDP atum pen organize ponlo awareness program on child trafficking. Nasi lasua bangke simil sena program lo, kema ini cuma society lo, ter tu kali, mereka society lo kita kelong lo non modern pora korban, somar tangbo lepen la arondre kampang hoy la child trafficking pen jasa meter hekam lo, lo, nasi pilihan kita orang ongdung, BDP koping jera tuntas kami. Dapat dijikan, ini tu nak kapapi, mate kumrong buat tongan nusitan, dan masuk child trafficking apa kapapi pun dah jepan. Ini alert itu pen, dah awareness bang. Itu juga orang tiap foto pen orang satu mas tapi lah apa tak kacini kak pen kaciri ini lah pen aku halah trafficker satu tak nak pergi duduk di dia pasti ini tak cingwai cingkai pun. Bukajana long heroin pen inut Sayat Ahmed police arideng kachingnang. Ni phai kep arni joy pen police atum birta longsi arni kang sampor phai plira achi tema por malom kiri kakuruk asai deng ponsi khotkhoti police station ke parlo Dream Sky hotel at hengno along inut abang phu Sayat Ahmed artaning kan inkoi rathok arideng pen crisir kep sabuna homalong 240.15 grams heroin nepon longlu. Bangso Sayat Ali lake doboka asor apuamen Abdul Kalam arongamen nam doboka pusi pangthek ponlu. Lapenon ke dobom lake khotkhoti lahorijan pusi pangthek pon. Bangso kiri kakuruk along Bukajan SDPO APS John Das Penjalin ponsi ari sang hotum cherabdun. Hawar ke hat do khuja borbi aklam along ingdeng krepho botor ki kurpon. Hawar ke hat constituency ke parlo do khuja borbi aklam along thereponi phai kreisi arni ingdeng krepho botor ki kur talon pon. Labang solong botor ki kurtiri kam amai amephu paniram kropensi lama ing thurponsi bangso katalon pon hawar ke hat local MAC mati KARBI ANGLONG Autonomous Council EM khonsing rong piche tong dunsi botor ki kur hongjai kangpu ponlu lapen kurusar kamsing ing tipensi wurma thaponsi tirikam amai bidisar khorsing ing tipensi sarke thokasai dengponlu bang solong monti munga rong pen kamsing ing tipensi botor ki kur alun sitami lunpon Hawar ke hat pen Siboram Kro KARBI ANGLONG News. Dengkre fotor ke kur katalan long nili phanta man pengal hi nang sini bang ilo pen bangso botor ke kur la bang KARBI atum isia jutang lo botor bokan ki meji aphat malak penengben ingkan krip ho katalona hor bang ke tu jukhalong penengben ingkan huni lo katalon pendak nilitum nini panong si dak daso botol bang kurpo pinya bang ke arnama muakam arona kaman klempo apen bopena bang ke arong aje daso nanda si kadu kabe KARBI ANGLONG rar phantana le tuma china lamai dhomben botol ki kur akhir jome nali tumanta napilo apen ke nali tum kadu kabe ta bang so botol ki kur bokan ki meje bhan nali tum phan arnam nangadom pe popa hirjome na pirin poputa ile linki thelo adom